Good morning mga Mari ug Pari. Kumusta na tang tanan? So ani ada ay tanong, mamahaw na ta before ta mag kubi-kubi sa tong mga lihokon. Kay today plan namo nga mag sunog sa among mga daghan kayong sagbot sa gawas. So daghan kitang mga lihokon ron, mag-ano pud ta mag outdoor spring cleaning kay nindot kayong panahon. So human naman mig dagan sa mong errands gahapon, so karon pundo og balay kubi-kubi sa mga dapat kubion, tapos magbalhin daw mi sa among mga pisok. So before na ang tanan no, so dapat kuan jud ta, mamahaw jud ta, busog jud kay para natay energy kanas-kanas og lihok-lihok. So ani aday, thank you so much sa akong ship cook na amiga Sis Lynn, thank you very much sa pagpadalaan ng Spanish bread, lami kaayo. So wala ko napaluto og itlog ni Banabels bacon lang, kay naa naman ko Spanish bread ito so so mo lang dahil no, mamahaw sa tanin, mamahaw tanin yung tanan. Have a great weekend everyone. Transfer me today sa among baby chicks outside. Aww. Hi, chick. So, that's gonna be their play area. Yeah. Who put that? You? Your dad. So, every time we have chicks, so this is their small house. Pag dako na sila, bali na sa among big house. Big house nila. So, this is the chicks area. Be careful with that blanket. Hey, isn't that budget? Okay. 5 chick. And Yep. They're trying to find a way. I'm trying to make it like a movie. So, mao naman ni siya daan. Wala na ni namo siya dikuha. So, daddy will put a bedding. And next, anila, pag they are already a little bigger, they like naman to fly. Yeah, lab. So, we put na net here. That's what we do last time. But I use it in our big chicken. Oh, do you like the grass? You should get them a grass, lab. Grass? Grass, yeah. Get them nut grass. Try these leaves over here. I bet they can eat those. Which one? Big old leaves. Oh, yeah. Leaves. Hindi na dapat din ang beddings nila. Chickster! They will be happy here. Wait a What? second, but remember, I think a long time ago we played with those chips. Yeah, grown up. Yep. Yeah. So why You only Beautiful play with them for a little day. bit. The more you play with them, the better. Inuhaw si mother. Mahan. Nagkuha namin, nagsunog namin sa mukha, nagkuha akong tubig. Ang mga batuta. Parang power wash na nga si kamahan. Sadara na ang among chickens. Chicken is out. Chiki. Adri sa nagpita kinapay mga sagbot. Gawasan namo sila kay dako-dako na sila. Chiki. Ang bone ni Mingming before. Daraan lang karon na naman gamit. Wala naman siya nag-run away ng Mingming. Ano beautiful day. Sila dari sandirian sila. Limpyo. Nangaskas po ko sa mga gagmay mga kahoy-kahoy. Tapos kasunod na ako na din ha. Mga tinapok. Nagara sa mahal. Ay, you want water, lab? Okay. Nagkuan mi, nag-small fire. Kung dere, morning dauban, pasan ako maadto sa kahoy na delikado. Small lang sa small fire. Para ako mga kinaskas. Ano pa dito, dito sa likod na area ako nagkaskas. Kasi doon na, mga tinapok. Tapok. Dere na area ako pinagkaskas yun. Ray ko pa na. Ray ko. Mangaskas. Sometimes the babies usually maybe sa wala lang ba sa cyclone lab. Cyclone na steel. What you call that? Cyclone na wire. Wire ba? Kaya chicken. Yeah. Because I get that sometimes. They're chicken. Yung piling ko na. Productive day. Naku dali akong partner sa productive day. Transfer the chicks. Power wash ako niya sa tuan. Sa... Ay! You scared me! I thought it's a snake! Oy! This is just...
First, I'm looking mga video sa fire and then when you do like that, the plants, no, it's like a green snake, garden snake. If you don't scared by of a snake, you're just holding the fire. And there could be a snake in here. Could be, huh? Snakes like piles like this. Good. Yan, the coconut husk. Big pile ka ni Bud. From dira na, oh. Anak kong giputol-putol. Dito, sa front, nagi-cut ni amahan. Tapos diri, daghan man kayo diri mga gagmayng kahoy-kahoy. Napagi dito, oh. Grabe na mong pile ba, oh. I'm gonna be able to put this in. Hinay-hinay lang, mahurot ra ni. Mahurot ra ni tanan. Ako daw ang kuan din, ang bantay sa fire. Steer na po. Mana yung gipalit. Lingkuron daw niyang tiguang. The old lady should be sit down. What's in fire? Unis siya. Sa paminaw na niya nga. Grabe na akong kubi-kubi. Lingkod. Maybe headlap. Maybe over there. There. Yeah. Wobbly. Lingkod sa daw ang tiguang. Ay. Sa talingkod. Sinana na si amahan. Ang batang nato itong water din eh. Kasi bagbag. Hi, Ellie girl. Hi, girl. Muna ang body na mo. Muna siya ang among kuyog-kuyog. Yeah, girl. Muna ang very good na mo. Very good. Very good among Ellie. Yan, dara. Ay. Nice fire, Ellie. Nice fire. Yeah. Ano na siya. Paglimpyo ko dali, cleaning outside ko. Napod si Ellie. Mag-guard na siya. Mag-beating me sa chicken. Yeah, Ellie. We do together, Ellie, ha? Kasi mag-bark man na si Ellie pag naay ko, ay mga laing hayop. Especially na, just in case there is a snake. Na si Ellie. Beautiful day kayo. Beautiful day. Na siya, magkuyog-kuyog. Lagi na siya. Kuyog-kuyog. Ang nari yung lingkod-lingkod po sa bigat la. Kalat pa ang kuan. Pawisan akong tiil kay kuan. Sakit ng tiil. Hindot man siya. Kanaan kita na mga bata din na. Another second pile dito. Nice music, Matias! Tambol-tambol si Matias. Later na pagkaskas na po kuan eh. Kayong pile diri para mauga-uga na siya. Ituyo na mag small fire kay o dako nga fire, big fire in there, mag-usa among trees. So delikado. Pampay diri nakatagkatag na kahoy last time. Hindi akong kabisihan. Very fun to work around outside if the day is beautiful. Beautiful day. Hi, Ellie! Ellie! Ellie girl! See what you're not ready ka undin ha. Ellie! Ellie girl! What you eat? What did you get there? Ellie girl? Anak na nukod agoy nagkuano na mahid raman yung lapok sa Ellie. Ay! Mahid na makaglapok girl. Lapok-lapok. Nice. Bush wa pa namuwak. So there's that's the nest in there. Kaya kanaong na ay nest din ha. Mo nang na ay 4 eggs there. Kanaong nest din ha. Asa na ito yung basta mo na daraan na area. So kung gilimpyuhan dari di na kay siya kanang lati-lati tanawon. Beautiful day kayo. Uy, very nice day. Very nice days to do cleaning outside. So Matias, ginusulod ang bukas ng isipin. Nagyaw-yaw na sa isipin, nagyaw-yaw na sa mga nagyaw-yaw siya, nagyaw-yaw. Grabe ka nagkasam sa mabunon. Ay, nagyaw siya, nagyaw lang. Hakot na po. Ako'y tighakot sa tuan, may sa dry twigs. Na akong gikuan. Gitapok. Direk. Tapos si daddy add siya sa mga new mga little trees o nga green pa.
Mix. Kaya mga dry na mga little twigs, it will help na mag-fire. Very good. Kuan mi siya ka na may its assignment. May dry little twigs and that is this pile. This big pa na pile. Na pa green leaves. Yan. Beautiful day kayo. Super beautiful day. So anak si amahan, tagaan daw niya job si Ezekiel kaya gusto mag-apil-apil. Wow, you did it! I know. Wow, Ezekiel! Good job! Uy, ka very good! You're cleaning our carpet, love? Is that heavy? Or no? Nangami isa ka. Kuan. So, very good sa bata. Muna si Ezekiel is the one who likes na siya mag helping. Matthias will help but it's like different. This one wants to keep busy. Yan, that one lab in the other side right there. It's need of power wash niya ang kuan. Di masilbi og not in washing machine because it's very big carpet. Hello ka, very good anak niya oy. You want mommy do it now? Pambog. Ay, ka very good. Na si Matthias, you wanna try, love? No, nanudli pa. Very good. Good job, love. I power wash there. Oh, you did power washer too? When? There. I need to power wash there because of wasp. Oh, the wash now. Daddy already put a spray. Wash spray. The wasp is right over there. Yeah, you could. See? Don't spray right now because the chicks. We don't want the chicks poison. Daddy did already. Wow, hala, naganahan naman isa. Uy. Here. Gonna do it. It's very windy, naka. Here. Mommy, try it daw. Hello? Oh, nila power wash basta buol kayo makay para kuan. Para dulot kaayo ang tubig. Yes, okay ra ko sa mga bata ilahat itong practice ang trabaho pang power wash. Yeah. I love. It's muddy lab. Oh yeah, you go that way? Yeah, at least that one now will be kuan. Kasi kini bito maduday. Yeah. Nice kung close ba? Yeah. No, there's mad more lab. Look. It's shower yo.
Muna ang buwan ba? Kalabi taw. Kanang magulan-ulan ba niya tapos na yung mga tiil-tiil, maglapok-lapok. Hirap. Dagway. Nagkatubig-tubig. Si Daddy sa. Nagkatubig-tubig. Ako na rin nakasikaso ko sa fire. Fire. Itong anchohos ni Lola. Na rin mga bata. Go! Make sure the sand in your foot. Oh, it's dry. So you're good. Dari po ko sa fire. Tabang-tabang ako nito. Masak kayong manang. Okay. Snacks na siya. Get inside the house here. Yeah. Ang fire. Hakot na po ito atong mga tinap. Mamanda rin trabaho. I could share something. Yeah. They sit down in mommy's chair. You worked very hard today, huh? Power wash. Collecting twigs. Yeah. Cheesa. Cheese. Yeah. Kana nga siso, old na siya nga siso dere. Ayun, human na dyan ako kaskas dira sa front nga area. Ano ba sa mga tapok. Butang na, very big help na ning naay. Tawag ana oh, nao. Nanay hakot-hakot. Nakalimutan na. Tawag. Gamay-gamay ng file. Iba-iba na siya pero dito ikaw wala pa. Hindi una namang dool-dool sa kuan sa fire. Siso sila. Ikot sa lingkod. Magpagkaskas. Ang dating kay tapok-tapok. Tapok. Naputunan na lang. Lab, what you call gali that one, Lab? The one with you could put all the trash. What you call that English? I forgot. Oh, wheelbarrow. I forgot. What you call? Bugo na si Manang. Nice swing, Ezekiel. First, full down siya. Kaya magtagtuyok, manggod ang lingkuranan. Karon okay na. Lingkod na siya. Matias back in the kuan. Sa sand area. Agak semanang lingkod. Yay! Better sit down first. Cheesa! Why not? There's no chicken to lay there. Yeah. That was the whole point. You like it? Oh, okay. The better thing would be, if that's your watchtower, that's where you keep your gun for your like telescope. Oh, that's true. So naay gamay nga box sa front kana among gipatuyo og kuan. Butang din haog ka na murag chicken. Sit on the ground. Kuan ba sa kanang iyang itluganan. Kaya magsige maglupad-lupad na mga chicken na. Grab my knife now. Before they went there. Now, no na. They don't go there anymore to lay eggs. I'm talking about the kuan ba. For the chicken to egg. Chicken to egg to lay egg. This time they don't lay there anymore. They never leave there. They maybe lay there one time. One time, yeah. Because they collect egg in there. I think the old chickens lab, not the new one. They didn't even really lay there much. Yeah. I think just one time. They used to go up there all the time. Yeah. Ano pa sa ko eh. Yan, gamay ng fire. Less na ang fire, less fire.
They like the tower. The tower of Ezekiel. Careful, anak love. That's that one for the rose. Rose. A lot of thorn. There's been a lot that I've heard. Yeah. But I keep telling you though, because I know where did I put the thorn. Kiyat ito ning baba aning Ezekiel. Kiyat ng agi ano. Like that point now again? Kat na pud siya. Sige next sa kanaog anang kuan. So before the original jud ana is there is a slide. A metal slide go down there. But where is the metal slide, Gali Love? Did we toss it? It was in like a slide. It was Yeah. with some metal sheeting on top. Yeah. So itong nagtawon. Dabi. Oh, nahurot na daw. Nimahan. Nantog take a break na. Nagkuan. Nagunsa ni. Nahurot na dyan yung pile. Well, power wash ko sa mga carpet. Kaya di man na makaya og washing machine. Oh, nawala ng pile. Ang bangko da ko lingkod kanina. Oh. First big pile gone. Daghan pa mga tapok-tapok. Ang sunod na po na. Ngayon lang na. Hinlo na. Wala na magtusok-tusok. Magdandagan mga bata. So, muna nilang ni isa ka pile nga dako. Dira nga area oh, na limpi-limpi na. Wala na mga daghan mga kahoy-kahoy. Yan na. Nindot na sa paminaw. Wala kadaghan sagbot. So that's all for today's limpyo. Very productive day. Productive day. Patang laguan man ang. Ano, di kami nagkuhan ganina ang nagsunog. So yeah, that's all for today's video mga Mario Kare. Bye! Have a great weekend!